Sura 68. Al-Qalam. Kalem. Meka. 52 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Nun. Wal qalami wa ma yasturun. Nun. Tako mi kalema i onoga što oni pišu. Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Ti nisi milošću gospodara svoga lud. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Ti ćeš sigurno nagradu neprekidnu dobiti. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Jer ti si zaista najljepše čudi. Fasatubsiru wa yubsirun. I ti ćeš vidjeti, a i oni će vidjeti. Bi ayyikumul maftun. Ko je od vas lud? Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Gospodar tvoj dobro zna onoga koji je s puta njegova skrenuo i on dobro zna one koji su na pravome putu. فلا تطع المكذبين. Zato ne slušaj one koji neće da vjeruju. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ. Oni bi jedva dočekali da ti popustiš, pa bi i oni popustili. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ. I ne slušaj ni jednog krivokletnika, prezrena, هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ. klevetnika, onoga koji tuđe riječi prenosi, مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. škrca, nasilnika, velikog griješnika, عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. surova i osim toga u tuđe pleme uljeza, أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ. samo zato što je bogat i što ima mnogo sinova. إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Koji govori, kad mu se ajeti naši kazuju, to su samo naroda drevnih priče. سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ. Na nos ćemo mi njemu biljeg utisnuti. إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ. Mi smo ih na kušnju stavili, kao što smo vlasnike jedne bašče na kušnju stavili kad su se zakleli da će je sigurno rano izjutra obrati. وَلَا يَسْتَثْنُونَ. A nisu rekli, ako Bog da. فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّهَا
ربك وهم نائمون I dok su oni spavali, nju od gospodara tvoga zadesi nesreća, فأصبحت كالصريم i ona osvanu opustošena. فتنادوا مصبحين A u zoru oni su jedni druge dozivali: أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين poranite u bašću svoju ako je mislite obrati. فانطلقوا وهم يتخافتون I oni krenuše tiho razgovarajući: ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين neka vam danas u nju nikako ni jedan siromah ne ulazi. وغدوا على حرد قادرين I oni poraniše uvjereni da će moći to provesti. فلما رأوها قالوا إنا لضالون A kad je ugledaše, povikaše: mi smo zalutali. بل نحن محرومون Ali ne, svega smo lišeni. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون Ponajbolji između njih reče: nisam li vam ja govorio da je trebalo na Allaha misliti? قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين Hvaljen neka je gospodar naš, mi smo uistinu nepravedni bili. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون I onda počeše jedni druge koriti. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين Teško nama, govorili su, mi smo zaista objesni bili. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون Gospodar naš nam može bolju od nje dati, samo od gospodara našeg mi se nadamo naknadi. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون Eto takva je bila kazna, a na onome je svijetu, nek znaju, kazna još veća. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم Za one koji se budu bojali Allaha bit će zaista dženneti uživanja u gospodara njihova. أفنجعل المسلمين كالمجرمين Zar ćemo muslimane sa nevjernicima izjednačiti? ما لكم كيف تحكمون Šta vam je? Kako rasuđujete? أم لكم كتاب فيه تدرسون Imate li vi knjigu, pa u njoj čitate? إن لكم فيه لما تخيرون
da ćete imati ono što vi izaberete. أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ Ili, zar smo vam se zakleli zakletvama koje će do sudnjeg dana vrijediti da ćete ono što vi odredite imati? سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ Upitaj ih ko je od njih jamac za to. أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ Ili, imaju li oni druge jamce, pa neka jamce svoje dovedu, ako govore istinu. يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ Na dan kada bude nepodnošljivo i kada budu pozvani da licem na tle padnu, pa ne budu mogli. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون Oborenih pogleda i sasvim poniženi bit će nevjernici, a bili su pozivani da licem na tle padaju dok su živi i zdravi bili. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. Zato ostavi mene i one koji ovaj govor poriču. Mi ćemo ih postepeno odakle se i ne nadaju patnji približavati. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. I vremena im davati, jer je obmana moja zaista jaka. أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مثقلون. Tražiš li ti od njih nagradu, pa su nametom opterećeni? أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ. Ili je u njih iskonska knjiga, pa prepisuju? فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. Ti strpljivo čekaj presudu gospodara svoga i ne budi kao Zennun koji je u ogorčenju zavapio. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. I da ga nije stigla Allahova milost, na pusto mjesto bi izbačen bio i prijekor bi zaslužio. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. Ali gospodar njegov ga je odabrao i učinio ga jednim od onih koji su dobri. وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. Skoro da te nevjernici pogledima svojim obore kad Kur'an slušaju, govoreći,
On je uistinu luda. وما هو إلا ذكر للعالمين A Kur'an je svijetu cijelome opomena.